Aichana njirere machoko mundu tayo mochirete akanyagoje skuru into gatebe serikali ko yatebire 100% transition tukamwanjiraje umwanafunzi oyo akaoro gikobo mungaini ekararo kobo mungaini umwanafunzi oyo akachakuriye skuru tukaja kumurigia egatwa murigiri na kuchaka mukonye sabu atoboko tukanyoro boko abwate mburi buna tabwate nchira noene yokuragera teringia so tukamutige skuru obeirororo obeiro mwana mutifu baka boniga naro muigweri okorira matemu uhitire ekara hitire nkwendare university Maseno ebinto biaye twamoire bune skuru kene ngeyo retained bono noene bokongwa bwate no bwechibeza bono iga tabwati magiga gusibusyo muiburi oya tayo manyite natemire kuraburia twatemire kuburia za school abaiburi baye ngakibale tutebunga abaiburi abito kubanyora aje tukatarenke tukanyora bokongo borobane umwana umna etire twaburirie abantu baito bakonyara bamukonye neraro syobugima pengine nabara chenje umutyoyo mono sababu rende elimu nere kifungo kyobugima sama tukabona abana aba banatigire tu abana batatu barabake kero baba bakendirinde ngara soka na jairane kuirana bano kwaburi ukuirana ukabura paka bono iga mabara no bokontata ugimambo yoga mutyo ya kwani kwaringe iga nyore nyomo iriondi gosumo sani ondi amukonye mirie iga ntubwatikende omwana oyo iga mnaringe kogende skuru no mwalimu umanyete ntumamo minto tabwatikende nanda abana abiga batigetu batatu barabake mamu mwabakagenda ntumanyete asari bono mongno minto iga arwarete bono engakiri yakare diji bono bakarwanire gisegi korumuga komtaka moito bono ntumetiga mubune tomogongo bono nabali iga nabaikarastika mamu mwabiga bangainanete no montonka bagasoka akagenda akatiga abana ekera agenda atiga abana mama ntemire korera linda abana abo mbaka munaye ikeire umwalimu oyo ikanero tokonyire mbaka omwana oyo igasomire ikeire akigo twarenge gusaba oyo oranyare gwetokesa anyare komosomi nande tugusaba Wilfred Monyenye na Saidi Chanda na Doris Tonya Toto ne governor ya ito Simbarati akimotokonyo mwana yanyale kogende school nere gusina nyale kokonya abana bamwabo. Nilifanya KCSE last year na Mungu akanisaidia nikapata grade ya C+. Lakini sasa after hapo life imekuwa ngumu kwa sababu wenye nilikuwa nategemea wanisaidie kunilipia maybe hata kunisaidia hiyo kujoin university. Kwa bahati mbaya imekuwa ngumu kwao kupata hizo pesa kwa sababu ya uchochole na umaskini ambao tuko nao. Mimi nimefanya mtihani vizuri, nikaitwa Maseno na naenda kuchukua course ya Education Arts. Na it was my dream kutoka nikiwa mdogo nikuwe na mimi mwalimu. Sasa ni venye tu sasa life imekuwa ngumu, pesa imekosekana, ndio imenifanya nimekaa nje kwa sababu tulikuwa tunatakana kujoin as from Monday. Lakini up to now hakuna chicha nimefanya. Wazazi mimi hadi siwajui. Mzazi najua ni shosho na auntie. Hao ndio wazazi najua kwa sababu venye nimekuwa sikuona mzazi. Lakini nasikia wako ila siwajui wako wapi. Nilikuwa tu naomba wahisani wema. Hata hawa viongozi wetu wa county na wengine kama mnaweza nisaidia na mimi ni join niende nikae na wengine nisome hata nikuje kusaidia ndugu zangu wadogo.